Ibihe byiza bakunzi mudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'isi, nizere ko mumeze neza, gusa nawe bitameze neza nakubwira ngo ihangane, ejo bizacamo, one day bizakunda. So uyu munsi rero tugiye kukubwira abahanzi 10 mu gihugu cy'u Rwanda bafite amafaranga menshi cyane, batunze akayabo ndetse b'igikundiro, bigaruriye imitima y'abatari bake hano mu gihugu. Ku mwanya wa 10 niho tugiye guhera tugana imbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi w'umusitari ufite amafaranga uzwi nka Christopher Muneza, wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi nka Christopher. Uyu muhanzi azwi n'abatari bake mu gihugu, aho yaje kugaragaza imitungo ye. Gusaba abahanzi, hari abagiye bagaragaza imitungo yabo, abandi bakagenda bayihishira, gusa mu iperereza twakoze niyo mpamvu twakoze urutonde rw'abahanzi 10. Reka rero tubakwereka uyu munsi, nibwo ugiye kubareba usobanukirwe. Ku mwanya wa 10 rero nta wundi twasanze ni Christopher Muneza, aho twasanze atunze inzu ihagaze akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 100, akaba afite imodoka iri mu bwoko bwa Toyota ihagaze miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 nta wundi turi basange, turahasanga umuraperi ukunzwe cyane uja mu bitaramo w'umusitari wamamaye cyane uzwi nka Gatsinzi Aime, uzwi nka Riderman. Uyu ni umuraperi w'umuhanga cyane, aho imitungo ye twakoze igereranya dusanga afite inzu ibarirwa akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 120, akaba atunze imodoka ifite akayabo k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 45. Rero Riderman nawe ni umugabo wiyubashe ndetse w'umuhedwe, ukunzwe n'abatari bake mu gihugu, yigaruriye imitima ya benshi. Ku mwanya wa 8 turahasanga umusore mwiza cyane uririmba indirimbo atuje, ndetse mu mwaka wa 2010 yari yaragiye kwiga mu Bwongereza muri England, yaragiye kwiga icyiciro cya 3 cya Masters, yaragiye kuminuriza i Londres mu Bwongereza, akaba azwi ku izina rya Kitoko. Kitoko rero nawe ni umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu gihugu. Ku mwanya wa 7 nta wundi turasanga Dr Muyumba Thomas, uzwi nka Tom Close. Uyu ni umuraperi akaba ari n'umuganga, kuko ni ukuriye ikigo gitanga amaraso hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tom Close muramuzi rero. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi uzwi nka Platini, wari mu itsinda rya Dream Boys, gusa akaba yararivuyemo, akaba akora indirimbo ze ku giti cye, akaba yaragiye asinyana n'amakampani menshi atandukanye mu muziki. Platini rero niyo mpamvu yaje kuri uyu mwanya wa 6 nawe mu batunze akayabo, akaba afite inzu ihagaze miliyoni 210 z'amanyarwanda, akaba atunze imodoka ihagaze miliyoni 84 z'amafaranga y'u Rwanda. Platini nawe urumva ko ari umuhedwe cyane. Umwanya wa 5 rero turahasanga umuhanzi kazi wayogoje abandi, niwe mukobwa wenyine uje muri uru rutonde rw'abahanzi 10 bakize, ndetse yewe urumva ko ari umwe mu bahanzi 5 mu gihugu bakize kandi bafite igikundiro mu gihugu. Uyu muhanzi kazi rero wakwibaza ngo ninde? Ku mwanya wa 5 nta wundi turi bahasange, turahasanga umuhanzi kazi uzwi nka Butera Jeanne cyangwa se Butera Knowless. Uyu ni umukobwa mwiza cyane wigaruriye imitima y'abatari bake, ufite ijwi ryiza cyane, ufite igikundiro, ufite ikibero cyiza n'inzu bisashagirana. Uyu ni umukobwa rero ufite amafaranga menshi ku busubuho, ni umubyeyi yarubatse. Impamvu rero afite uyu mutungo ngana uki, impamvu yaje ku rutonde nuko yashakanye n'umudirector muzi nka Clement, bakaba babana, bakaba baravanze imitungo, aho twaje gusanga Butera Knowless afite inzu ihagaze miliyoni 450 z'amanyarwanda, akaba afite imodoka miliyoni 80 kabisa y'amanyarwanda. Niyo mpamvu Butera Jeanne aza kuri uyu mwanya wa 5 mu Rwanda. Umwanya wa 4 turahasanga umusore w'igikundiro, ufite ijwi ryiza, ufite umubiri ndetse wateruye, uzwi ku izina rya The Ben. The Ben rero nawe akaba afite inzu nziza cyane ihagaze miliyoni 480 z'amanyarwanda, akaba afite imodoka nziza cyane iri mu bwoko bwa Hama ihagaze miliyoni 150 z'amanyarwanda. Urumva ko The Ben ni umusore ufite amafaranga atari make mu gihugu. Rero wakwibaza ati ku mwanya wa 3 2 1 ninde turi bahasange? Ko The Ben twamuvuze, Platini tukamuvuga, Tom Close akavaho, wakwibaza ngo aba bagabo 3 b'ibikomerezwa basigaye ni bande? So wikwicwa n'amatsiko rero. Ku mwanya wa 3 turahasanga umusore w'igikundiro, ufite umubiri koko, wateruye kandi ukunzwe n'abatari bake mu rubyiruko. Umusore nta wundi ni Itahiwacu Bruce Melody, uzi ku izina rya Bruce Melody. Uyu musore rero akaba afite YouTube channel ngari cyane, ndetse akaba akunzwe n'abatari bake, unabibona kuri YouTube channel ye abakurikiwe cyane. Uyu musore rero afite inzu ihagaze miliyoni 540 z'amanyarwanda, akaba afite imodoka nziza cyane mu bwoko bwa Benz ihagaze miliyoni 250 z'amanyarwanda. Bruce Melody Itahiwacu
urumva ko ari umusore wifashije ndetse ufite amafaranga. Ku mwanya wa kabiri wakwibaza ngo ninde turi buhasange, nta wundi ni umusore mwiza cyane uzwi ku izina rya Meddy. Meddy rero akaba yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho yibera, kandi kiriya gihugu kuhaba ufite inzu biba bigoye cyane, aba ari inzu yifashije kandi yihagazeho. Rero uyu musore Meddy akaba afite inzu ihagaze akayabo k'amafaranga, akaba afite inzu ihagaze miliyoni y'idolari. Urumva ko iyi nzu irahenze cyane, mu manyarwanda urumva ni miliyari iri kurengaho ibihumbi 300. Urumva ko uyu musore afite amafaranga menshi cyane atabarika, niyo mpamvu yaje kuri uyu mwanya wa kabiri. Akaba afite imodoka nziza cyane akunda kugendamo ariko ataratangaza. Iyi modoka baje gukora igereranya bavuga ko ifite akayabo ka miliyoni 450 z'amanyarwanda. Urukumva rero ko uyu musore ahagaze neza cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wakwibaza ngo ku mwanya wa mbere ninde turi buhasange, ese ninde uyu muntu, ni bwoko ki, kandi ni umunyarwanda, ese abandi yabarushije iki kugira ngo aze kuri uyu mwanya wa mbere? So guys, rero niba uri musha nagusaba gukanda subscribe kuri iyi YouTube kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro dukoze umunsi ku wundi. Ku mwanya wa mbere nta wundi turi buhasange, turahasanga umuhanzi ukunzwe cyane ndetse uririmba yiturije kabisa uzwi nka King James. King James ni umuhanzi, ni umusore mwiza cyane ufite amafaranga atari make. Uyu musore akaba afite inzu ihagaze miliyoni 600 z'amanyarwanda, akaba afite imodoka nziza cyane iri mu bwoko bwa Benz ihagaze miliyoni 450 z'amanyarwanda, ndetse uyu musore akaba afite supermarket hari i Kigali, akaba afite ibikorwa remezo byinshi cyane mu gihugu. Uyu musore afite inganda zitabarika, afite uruganda rwa sima, afite uruganda rutunganya amakaro, ndetse akaba afite na supermarket ye ku giti cye ikorera hariya i Kigali. Akaba afite n'andi mashami menshi mu turere twose tw'u Rwanda dutandukanye. Mwita King James, afite amafaranga menshi cyane. So guys, rero uru rutonde twabashije gukusanya ni urutonde rw'abahanzi 10 mu gihugu bakunzwe ndetse bafite akayabo k'amafaranga. So naha rero dusoreje video yacu, wowe twabanye turagushimiye cyane. Wibuke gukanda subscribe niba uri musha kuri uyu muyoboro. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ibarinde.